tokkolleen tunafi akkuma laafisaa si qabanii boo'u. Akka lubbuu tashee taroon kee dheeraa akkamiin dhugoomsu atoo marii hin goone akka tasaa baate eenyutti maal jette dhaamsa maaliidhaan mee nutti maaloo ija qara laaltaa laphee keenya taate wayyoo utuuffannuu nutti illee dhaamote si barbaada cikoo maatii keenya keessaa si waama arrabni koo nalde qalbiin koo kophaa koo odeessa yaa siin jibbe hedduun si tuffatu kan tashee koo buddee ola deemaa ilmaa gaarummaa koo garraamii koo tashee arjooma hin qabu kan boollatti gatte sintuffadhe ammayyuu gadda nama guddaa nama keenyaa hin beektuuf maleessa tasheen tokko miti inni kumaaf dhibba sintuffadhe du'aa kanaafin si jibba tokkummaa ijoollee isaa bakkeetti facaafte haadha warraa tashee suphaa isheetti gatte. Hiriyaa hundaa akkas gaddisiistee firoota ni qabu laphee madeessitee eessatti geessita gichillaa tashee koo abbaa hiyyeessotaa gargaaraa nama koo ati safuun hedduu ati qaana hin beektu kan arjaatti gorraatu kan tashee dhoksitu tashee koo qomoo koo hunda galeessa koo duutii ofii dhaadhata atoon duuni jirta seenaan ati geesse arjoomi kee jira mallattoo yaada kee hin duune lapheetu kanaafuu hin duune tashee ilma gurmuu si yaadata seenaa kun tasan shakkamu egaa maatii bona nagaaf nuuf boqotu teessoo marga baakeetti nagaaf nuuf jiraatu tashee koo boqotu hedduu namaateetta jireenya mo'achuuf waliif fajjoofteetta nuuf boqotu tashee barumsa gargaarii hojiin argisiiftu baay'ee nuuf keesseetta tashee koo boqotu hin jeeqnu boqotu hin duune hojjetta kanaafuu hin duune tashoo tolma gurmuu si yaadata seenaan kun tasa hin shakkamu egaa maatii bona nagaan nuuf boqotu teessoo mirga baakeetti nagaan nuuf jiraatu tashee koo boqotu hedduu namaateetta jireenya mo'achuuf walii gajjoofteetta nuuf boqotu tashee barumsa gargaarii hojiin argisiisan baay'ee nuuf keesseetta tashee koo boqotu sin jeeqnu boqotu hin duune otoo jirta. የምናመሰግነው ከሩቅ ቦታ ነው የመጡት። በጣም ከሩቅ ሰው በዚህ ልክ ለመወደድ ብቸኛው አማራጭ ሰው መሆን ብቻ ነው። ሰውን ለመውደድ ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ገንዘብ አለ፣ ሰውን በነፃ ውደዱት። በቃ የዚህን ያህል ዋጋ ይከፈልላቸዋል። ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። እጅግ ከሩቅ እንደው ሀገራቸው ራሳቸው ቢነግሯችሁ ጥሩ ነበር፣ ከየትና ከየት እንደመጡና ተሼን ለየት የሚያደርገው አንድ ቀን ያወቀው ሰው 100 ዓመት እንዳወቀው ነው የሚገልጸው። እኔ 2 ዓመት ያወቁት 20 ዓመት አብረን የኖር ነው የሚመስለኝ። ልጁ አንተ ዩኒቨርሲቲ ሰራና ከጓደኞቼ ጋር ስህተቱ ተሼ ቡሶ ስለሚወደው ቡሶ ስለሚያውቀው አንዱ ይጠራዋል ብለን ሳንጠራው ቀረ። ያቄስ ይታላል እኔ በደንብ ያቄስ እንዴት እኔ ማድረግ ያለብኝ ሳላደርግ ያስመልጠኛል። ያቄስ ፈርብኛል ቶሎ እኔ ከነፎሌ ከነመተ 5-6 ሰሞኑን ለመጣና እጁን አይተኛል። በቃ አትተናል ይቀበል ምን እንካስ ለሰው ገንዘብ ሲሰጡ ለምን እኔ እንዳልሰጥ አደረጋችሁ? ምን አስባችሁ ነው ብለው እንደዚህ አይነት ቅንነት እባካችሁ ግድ የላችሁ። የመዳን ቀን ዛሬ አሁን ነው። እዚህ የተቀመጣቸው ሲቸግረን እኛ አሁን ቸገረን ተሼ አልሞተም። ብዙ ሰው ነው የገደለው። ነገ ጉዳይ ያለው የቢሮ በር ላይ የተቀመጠ ሰው ጋር ሲሄድ እያየን ነው ሊያለቅስ ነው። ስለዚህ አደራ በሰማይ አደራ በምድር በወለዳችሁት ልጆች ይዣችኋለሁ። ለልጆቻችሁ እሳት ሲሆን ገነት አታስቀምጡ። የመንግሥተ ሰማያትን ቁልፍ አሁን በምድር ላይ ስጧቸው። እግዚአብሔር አምላክ ያንን ነጭ ዘር ወደ ደም ቀይሮ ደምን አርግቶ አጥንትን ሰክቶ የሕይወትን እስትንፋስ አስተምሮ በዛች ጠባብ ማዕዘን ወደዚህ ምድር የሚያመጣ መልካም ስራ ሰርተ ጥሩ ተናግረ የተራበ አብልተ የተጠማ የተቸገረ ረድተ በምድር ሰርተ በሰማይ መንግስቱን ያወርስ እንጂ በሰጠ ገንዘብ ተጨማልቀ